turi kuwa gatandatu ku itariki 28 ukwezi kwa gatandatu 2025, amasaha make nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. N'amasezerano yiswe Washington Accord. Ni biki biri kuyavugwaho? Ni bande bari kuyavugaho nyuma y'isinywa ryayo? Hari uwagize ati: turahamagarira MONUSCO kugabanya amagambo no kwibasira mu ruhame, ahubwo ikita ku gufatanya no gushyigikira ibikorwa bya diplomasi biri mu nzira bitarahama ariko bifite icyizere. Iyi ni PBO Entertainment TV. Uyu ninde wavuze aya magambo? Ingamba z'ubwirinzi zijyanye n'ikibazo kizwi. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ngoga Martin yakigarutseho. Yagaragaje ko rwiteze impinduka ku mikorere y'ubutumwa bw'amahoro bwawo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO, nyuma y'aho impande zombi zigiranye amasezerano y'amahoro mu ijoro rya tariki 27 Kamena 2025 hari ku isaa 1:30 z'i Kigali, zikaba saa 7:30 z'i Washington DC. Nk'uko bigaragara muri aya masezerano yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeranijwe ingingo zitandukanye, harimo no gufatanya mu gufasha MONUSCO gushyigikira ibikorwa byayo byo kubungabunga umutekano w'abasivili. Ibi bihugu kandi byemeye kubahiriza uburenganzira bwa MONUSCO bwo gukorera mu bice bitandukanye no gufata ingamba zose zikwiye zigamije kubungabunga umutekano w'abari muri ubu butumwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi Ngoga Martin kuri uyu 27 Kamena nibwo yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko mu gihe u Rwanda rwabonaga ko umutekano w'abaturage barwo ushobora guhungabanywa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wanagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, twashyizeho ingamba z'ubwirinzi, anashimangira ko rubifitiye uburenganzira. Mu magambo yati ingamba z'ubwirinzi zijyanye n'ikibazo kizwe neza n'aka kanama, FDLR umutwe ukomoka ku ngabo zakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ukomeje umugambi wawo wa jenoside ndetse n'ingengabitekerezo. Ati bitewe n'uko FDLR ari ikibazo ku mahoro n'umutekano w'u Rwanda n'amahanga kuva muri 2003 kugeza muri 2025, akanama ka Loni gashinzwe umutekano katoye imyanzuro 20 isaba kwisenywa ariko ntibyubahirijwe. Mu magambo yati yose yagaragazaga ko FDLR ari ikibazo ku mahoro kandi yanasabaga MONUSCO kugikemura. Ambasaderi Ngoga Martin yibukije akanama ka Loni ko aho kugira ngo MONUSCO isenye FDLR nk'uko yabisabwe kenshi, yahisemo kujya yibasira cyangwa gusebya uruhande rwose ruyisabye kubahiriza ibiri mu myanzuro. Yasabye MONUSCO gusubira ku murongo muzima byihuse, igashyira imbere inshingano ifite zo kurinda abasivile mu buryo butabogamye, ikagira uruhare mu kubaka ndetse no gushyigikira ibiganiro, ikanahagarika kwenyegeza imvugo zisubiza inyuma icyizere mu gihe cy'ibiganiro. Ati turahamagarira MONUSCO kugabanya amagambo no kwibasira mu ruhame, ahubwo ikita ku gufatanya no gushyigikira ibikorwa bya diplomasi biri mu nzira bitarahama ariko bifite icyizere. Abona ko hari icyizere ko MONUSCO izahindura imikorere nyuma y'aho muri uku kwezi umuyobozi mukuru wayo Bintou Keita yatangiriye kuganira n'abayobozi b'ihuriro AFCM 23 rigenzura umujyi wa Goma mu buryo bwubaka. Mu magambo ye yagize ati ibiganiro bya Keita ni intambwe yubaka ijya imbere igaragaza ibyo u Rwanda rumaze igihe kinini rusaba. Hari nabyo ibiganiro bitaziguye bishyira imbere ubwumvane bikanakemura byeruye ibibazo. MONUSCO ishobora gutanga umusaruro gusa mu gihe yabungabunga icyizere ifitiwe n'impande zombi, kandi ibikorwa byayo bikwiye kwibanda ku gushyigikira gahunda zose zigamije amahoro. Ambasaderi Ngoga Martin yashimangiye ko u Rwanda rwizera ko ibi biganiro ari igisubizo cya politiki gishobora gufasha akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari kubona amahoro arambye. Mu ifoto yafashwe igaragaza Donald Trump afite inyandiko irimo aya masezerano yari yamaze gushyirwaho umukono
Uvuye ibumoso hariho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, hagakurikiraho Visi Perezida wa Amerika JD Vance, Perezida wa Amerika Donald Trump, imbere hagati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner. Perezida wa Amerika Donald Trump yahise avuga ko uyu munsi urugomo no gusenya birangiye n'akarere kose gatangiye icyiciro gishya cy'icyizere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio wahagarariye gushyira umukono kuri aya masezerano yavuze ko uyu ari umunsi wanditse amateka kandi w'ingenzi, ashima igihagararo no kugira ijambo kwa Amerika mu guhuza abantu. Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri Kayikwamba bashimye uruhare rutaziguye rwa Perezida Trump mu gutuma aya masezerano agerwaho. Ni amasezerano ari mu ngingo nkuru 9 arizo ngiye kubagezaho. Ingingo ya mbere ni ukutavogera ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubw'u Rwanda no kubuza imirwano. Ingingo ya kabiri, guhagarika no kuvana ingabo mu bikorwa, kwamburwa intwaro, kwakira imitwe yitwara gisirikare itari iya leta habanje kugira ibisabwa. Ingingo ya gatatu ni ugushyiraho uburyo buhuriweho bw'ubugenzuzi bw'umutekano hagamijwe kurandura umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no guhagarika ubufasha bwose bwa leta kuri uwo mutwe n'indi mitwe ifitanye isano nawo. Ingingo ya kane ni ugucyura impunzi no gusubiza mu byabo abahungiye imbere mu gihugu no korohereza imiryango itabara imbabare mu bikorwa byayo bihagarikiwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya gatanu ni ugushyigikira ibikorwa by'ubutumwa bwa MONUSCO harimo no kwiyemeza ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro w'ibihumbi 2773 w'akanama k'umutekano ka ONU urimo ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho mu 23 igahagarika imirwano ikava no mu bice yafashe n'u Rwanda rukareka kuyifasha. Ingingo ya gatandatu ni gahunda y'ubuhahirane mu bukungu irimo no gukorera mu mucyo kurushaho kubijyanye n'amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga yuko amabuye y'agaciro yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hazajya atunganyirizwa mu Rwanda. Ibyo twabigarutseho. Ingingo ya karindwi ni ishyirwaho ry'akanama k'ubugenzuzi bw'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano no gukemura ibibazo bishobora kuvuka, kagizwe n'umuhuza w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo ya 8 ni ibiteganywa bya nyuma birimo nko kuba aya masezerano azakomeza kugeza igihe kitazwi ndetse ko hashobora guseswa n'uruhande rumwe muri izi zombi, yaba u Rwanda cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubanje kubimenyesha Burundi mbere y'amezi 6. Ingingo ya 9 muri izi ngingo nkuru ni ukuba aya masezerano atangira kubahirizwa ako kanya kimara gushyirwaho umukono. Impande zombi ziyemeje gushyigikira ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umutwe wa AFC M23 biyobowe na leta ya Qatar hamwe n'ibikorwa byo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari iya leta. This concludes the proceedings. Minisitiri Rubio yavuze ko kurangiza intambara bidasobanuye amahoro gusa no kurengera ubuzima, ahubwo ko hari no gutuma abantu babaho, gutuma abantu ubu bagira inzozi n'icyizere cy'ubuzima bwiza kurushaho no kugira uburumbuke mu bukungu, amahirwe mu bukungu no gutuma imiryango yongera guhura. Mu magambo ati ibyo bintu biba bidashoboka iyo hari intambara n'amakimbirane. Haracyari byinshi byo gukora. Yongeyeho ko Amerika ishaka gukorana ubucuruzi n'abafatanyabikorwa bayo, ni ukuvuga leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe we yavuze ko ari amasezerano yanditse amateka, avuga ko hakiri ugushidikanya kwinshi mu karere kacu n'ahandi kuko hari amasezerano menshi yabanje hashyirwe mu bikorwa ndetse inzira iri imbere ntizoroha. Yongeyeho ko ariko hamwe n'ubufasha bukomeje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa twemeza ko impinduka ikomeye yagezweho. U Rwanda rwiteguye gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugera ku byo twiyemeje duhuriyeho. Minisitiri Kayikwamba yavuze ko aya masezerano afunguye icyiciro gishya kidasaba gusa ibyo twiyemeje ahubwo gisaba n'ubutware bwo kubisohoza. Abababaye cyane
kubera intambara kurusha abandi. Barimo kutureba, biteze ko aya masezerano yubahirizwa kandi ntidushobora kubatenguha. Yasubiyemo ubu butumwa abagore bo mu burasirazuba bw'igihugu baherutse kumugezaho, bamusaba ko atagomba kuba amahoro y'abakomeye, ko ahubwo agomba kuba amahoro nyayo kandi agera kuri bose. Nyuma Perezida Trump yashyize umukono ku mabaruwa atumira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo mu nama yo kurangiza isinywa ry'aya masezerano yitezwe kubera i Washington mu kwezi gutaha uyu mwaka. Naha nsoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Njye mwumvaga nitwa Paul Biri. Amakuru yo nakagaruka. Ciao.